Kastalatipyat! Umutang man iti kwarta manang suneng. Awan ti igatang ko iti bagas kan masapsapuli di balay may. Ang dapay la utang mo kanyak, umay ka manen umutang. Bayadak tumot lang nga dagaw, sa paman nga da kwarta manang. Di ka di madanagan. Ay na, kasano pa'y amabayadan na kat awan mo ti trabahom. No apay ngamin anagikat ka iti pagtrab-trabahom a construction. Manang, Ita, umay nakrangrangan nga awan ti igatang nyo iti masapsapol nyo. Ala, agawid kakit din. Wano saan, ingkapay laang umutang iti tersena ni Teresa. nagkapuwa ko ni Jai. Ngayon, di nakmat pinautangan ni Teresa. At apay ngamin utang mi kan ni bakit kaw. Mala pumanaw ka nga rodan. Tani, ado pa'y ti trabahok dito'y balay, iking. Saan ka la kumananap na paniti balay damanang mo asyuning? Nabainan ka lakit nga rod nga umutang. Wan nga rod, andang. Naimot ta talaga day Jack kabsat ko. Sana mapangnamnamaan. Sana bali, adamot tayong lambong ko akamote. Ison ati pangaldawan ta. Kapanya pa'y lang nga rod nga eh. Ano usan ta pa'y lang ati biyag ta. Ang apama na makapanganta. Rumuwarak, tayo nakagsapul iti panggadak. Uwan, lakay. Ipagarup ni Manang Suneng ang nagikatak iti trabaho ko di construction site. Ang tipod no, siyak ti inikat da. Iking. Tsaka muna niya ti makagapo, naapay nga inikat da iti trabaho. Bye-bye amlatan. Patsa ka makasara ka pa'y tinapimpinta sa panggadan. Naglaing kanto pa'y a karpentero. Sapay la ko mga rod bakit? Ano san tibiyag tinakurapay? Kastala tibiyag, iking. Ay, Unay enday taasin na ay mau, iking. Kasla nagdagsin la unay tibiyag iti langam ita. aburido ak nga rod, tatadam yan. Nay, anya ti pakaaburiddo am, iking. Ibagam kanyak, bareng matulungan ka. Ti kinawan ti trabaho ita tata. Awan pa hindi may gatang may ti bagas kin si Dain. Unay kalaki din aya, iking. Saan apagparikutan day ta abanag? Positibo laeng ti panunot mo. Di ka mapukawan itinamnama. Kastala ti biag. No pampanunutan ti parikaw, talagang agparikot ka. Tinasayat, sumurot ka iti balay kaw. Tada ipaaramid kukin ka. Napanan ni iking nga asawa, mandang. Nagmalamad ajak nakita. Jakam mo, nanang. Nasapa mo't itayapim manaw. Kasta aya. Apay aya, aday bagayo ka ni iking. Kwa, umaya ko mamangibagakan kwa na iti kwarta na. No adda kasapulak ngamin ti kwarta. Ha? No adda iduldulin mo a kwarta dita. Pautangan nakpay manlaang andang. Pasensya kayo, nanang. Agpapada tayo mo't nga awan ti makukwarta na. Anya, Pasensya kayo na talaga. Amuyo mo't nga awan ti trabaho ni iking ita. Atay ta. Nagaw-gawak amin ng dagiti linaba ka mo rin datatadam yan. Sambutok ti darang tinig. Iking, umay ka pa'y bait ag merinda. Hamok ang nabisinan ka kay. Nagadaw ti impalabak ang nagmurangan may. Ay, ibilag ko pa'y dagito tata. Sayang ti darang tiinay. Ay na, bilibak at talaga kin ka, iking. Nalaing ka pa'y nga aglaba. Nadalos dagiti puraw alinabaam. Awan ti pilpilik at trabaho, tata. Itimbagang magpalaba ka, nagwul ng adago na. Daita ti kayat ko kin kakan. Ala, umay ka pa'y ag merinda. Madamdaman taon nga ibilag mo daita linabaam. 5 gasot ting tandan kan ni Tata Damian na naglaba, iking? Wen, bakit? At nanigatang tayo tibagas kan si Dain. Kababain pa'y kit din. Kasi kakit din na lalaki tinapan nakilaba.
Kastala ti biyag, bakit? Tay ko nada nga rudain. Di ka agpili ti trabaho, no ti tiyan ti agal burutaw. Ala nga rod, agudo nga kita, kat gumata nga kiti naimas asidaan ta. Mala, darasam nga rod tani. Talaga ang mabisina kaon. Damag ko kat nalaing ka nga aglaba, iking. Ah, Iswa, siyak mamatag palabada kan ka. Ado dagiti nagmurngan mi ka, tasaan mo't ama asikaso ni bakit ko ti aglaba. Iswa asikan titang dana. ikaw na. Sana parikot da ita, unyawl. Nakasaganan dagiti labaam, agraman ti sabon, iking. Numabisin ka, at dami rin day di kusina, makamu kalatan. Apay, sa dino ti papanamaya. Ay ket, amumon. Mapanak makisugal, ijay daya. Ah, Aguro uray ang dagiti kasugal ka jay. mala, sige nga rudain. Siya akong ti makaamo dito. Rugya akong ti aglaba. Limalalakyan ka. Ingkakit din makilablaba, ikeng. Di ka lagbay. Manang, awan ti rumbang nga pagbaynak. Saan mo tadakas tar aramidag? Ay na ikeng, ni kumabakit mo ati mapan makilaba. Saan kat asika? Narugya akong dayto yung aramidag, manang. Kabaglak mo't gayam ti kastoy trabaho. Ado pa yun at agpalpalabakan niya. Ibabain mo ti pamilya tayo. Saan kiti na dayto ti pagsaritaan ta, manang. Aywan, umay ko bayadan, dagiti utang ko kun ka. Ha? Kwenta am aminan nga utang ko kun ka. Tabayada ko. Nabayadan ta amin nga utang ta, iking. Wen nga rod, bakit? Oh, apay ang nagsanay ka. Ada ka di parikot. Awan sa mo to umay mangayab kanyak. Awan tagpalaba. Ha? Nagsasaro no ngamin na nagpalaba kanyak kat dagiti ka robata. Ay, ikeng, nasaya at tanadanon ka dito'y balayaw. Ah, ni, apay ka di, nanang. Adda kwartam dita, kapautangan na. Ha? Nanang, ang mga naisugalyo lang mati kwarta adawatin nyo kanyak. Ay, nanang, iking, inakman pa ijay kusina. Inaklepasan tayo aramidak ijay. Ay, Sige bakit? inak nga ron subutan ti abak ko ititong ay. Patyak ang makabawi ak ita. Makitam. Kunakon kat nanang. Tunggal umay kayo diti balay, dumawat kayo iti pagsugalyaw. Ay, sus, no adated mo a kwarta. Ited mon kanyak adagos. Tanay makatungtong itakon. Pasensya kayon, nanang. Awan ti maitid ko kada kayo. Diyak kaya't nga isugalyo lang ti kwarta pagregregatak asapulain. Nagalas at talaga ti ugali ni iking akabsat mausyunag. Apay ka dinanang. Ay, di nakinikan iti kwarta pagsugal kaw. Timbagak mo't abayadak mo't laeng adagaws no makasubutak ijay sugalan. Ay nananang, talagang awan respeto day diyang iiking. Awan pa nagraem na, itinaganak na. Wan nga road anak ko. Awan ti utang na anaimbag anakam kanyak. Kakaasi ak anang ipas ngay kwa na iday. Ngam ita, imutan nakit dain. Di kay madanagan nanang. Kasaritak day jay akabsat ko. Ape ngay akas to'y matan tirik nak. Ay, agkuri-kurak matan. Sapay agmay-may saak dito'y balay, tawan ni nanang. Ay, ikarigatak ti mapan agluto. Ay, jak samot ka ba ulan ti agluto? Ay na, maulawak pa ito. Tinasayaat. Ilad ko pa ilang itiso pa. Ay, talaga amade, tirik na. Iking, duwan nga daw ajak nakitkita arimwar ni manang syuning iti balayda ah. Wen nga rod. Nadlaw kumot dayta. Ni nanang laang ti kanayo na makita ka mapan makisugsugal. Anya nga tan tinapasamak ni manang suning dita balayda. Ingkaman kit di kitaon ni manang mo, lakay. Amangan no masakit. Ang mapanak makilabay tang aldaw. Bakit? Iso asi kalangan ti mapan mangkita ka ni manang.
Numalpas ka nga aglaba, agdalos kan tumiten iti unag kan iti arubayan ti balay, Ikeng. Sana parikot dayta, tatadam yan. Nayunak taon ti tangdan mo. Diyak nga mineng ka ba ilan ti agdalos iti arubayan? Tanay, simrumanin ti rayumak. Siya kung ti makaamaw, tata. Agyaman nak nga raw no kasta. Aywan gayam. Damag ko ket. Adon ti agpalpalabaking ka. Wen, tatadam yan. Magustuhan da ngamin ti panaglabak. Kasanaw, ket nadalos ti labaam. Nagaget ka pa'y. Tatadam yan. Ita, saan kan amabisinan? Taadong ti agpatrabaho kin ka. Saan ka laeng analaing akarpintiraw? Nalaing ka pa'y alabandiraw. Talagang agsakit ni Manang Syuning, lakay. Saan mo ta makatumar iti agas a para iti gurigor, tawan ka no ti kwartana. Anya? Kaasimot ngagmaymay sa iti balay da. Awan ti agluto iti kanon na. Ket ni nanangay. Sa dino tayan na. Di mong damagan kanyak no sa dino ti ayan ni Nanang. Ammom latan nga dayjay sugalan. O naimatan ni nanang. Kanayon latan nga day ti sugalan. Mala, mapanak di tabalay ni Manang Suneng. Anya ter aramidam dito'y balay, Ikeng. Awan ti maipautang ko kan ka, tamasakita. Unay kalakit din aya, Manang Suneng. Sa anak ngay may ditaw, itapno umutang. Gimata nga kiti prutas, kenda dumapayamakan. Mangan ka tapno agimbag ka adagaws. Gimata nga kmatan iti agas sa para iti gurigor. Nga mangan ka pa'y nga umuna, sakbay nga agtumar ka iti agas, Iti kasta, agimbag kan. Masakit gayam ni Manang mo Asyuning, Iking. Wan nga road. Sana bali, tanagtumar mo iti agas na para iti gurigor. Iking. At ako ba iparamid ko kan ka? Anya nga dayta, onyol. Ibaon ka ko mga agudong. Tani, sana masangon di bakit ko. At ulauna yung tiraramidan na. Di ka madanagan. Tangdanan ka. Pambaramatan ti gumatang iti sidaan nyo. Mayat ka? Una. Mala. Motoy nga rodon ti kwarta pagudong ka. Ay, na yan tilang amasabat ko dito'y paraangan. Anak ko. Nakabitbit ka iti basket, naglaon iti nagdudumanatang. Ayati mo pa yan ti babae anagudaw. Imbaw nak na unyol anagudong, nanang. Tinangdanan nak. Unagam trabaho ti babae ter aramidam. Sana bali, basta adama ko na pakitang danak, nanang. Naidumduma ti panggada manak ko. Ibabaunda ka dagiti kaaruba nga aglaba. Agdalos iti paraangan, ken agudong kapayan. Nanang, Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidam. Tapno adda maitad mo kanyak a kwarta. Ambaw nga da kwartam. Iso nga ikanak man kitday, iti pagsugal ka. naglaing ngagsaw ni nanang. Ngam naglaing mo't adumawat iti kwarta pagsugal na. Baybay amon, lakay. Uray uyawon na ti panggedam, tanatalged met. Saan ka mat nagtakaw? Huwag matkit di Tay ko nakangarudain. Di ka agpili iti trabaho. No ti tiyan kat agal buruto. Kastala ti biyag. Dayawak man ter aramidam ita, lakay. Saan tan ama bisinan gapo iti panagsalukag mo? Saan mo man ama ipakat ti kinakarpinterom? Nalaing kamot nga aglaba ken agdalos iti unag ti balay. Wen, bakit? Ay, wen gayam. Kumusta ni Manang Suneng? Napan ka din iti balay na? Nasayaat mo ten tirik nana. Nakabangon mo ten. Nasayaat nga rod no kasta. Inka man kiti padigwan iti sidain na. Ada na ang rakukod ti baboy analutok di ta kusina kahit. Iti kasta. At amot makan na imas. Makitam? Hustaw ti kunak idikin ka, Ikeng.
Di mo unay panunutan ti parikaw. Oh, makitam ti biyag mo ita. Tata? Makilablaba ka laeng. Ngam adda maururnong mau. Kas kumaita. Adda manen ipalabakin ka. Dagiti met napuposkol nga ulis may tilabaam. No ulos ti labaak, tata. Ijay karayan na ti paglabak. Nabibit nga igaw-gaw ijay karayan. Madalatakin ka, Iking. Numalpas mo alabaan dagiti ulis may. Agpalabaamot ni Kristay nga anak kaw. Kadagiti nagmuringanda. Kasta ka day, tata? Wen, Iking. Alaamon dagiti ulis. Kit mapankan aglaba. Mababainakan ka, ading ko. Nagbalinak anak uspag iti kalabas. Di mo panunutan day tamanang. Kastala ti biyag. Di napatag, nagimbag kan. Tapno makasubadak iti nagkurkurangakan ka akabsat ko. Tulungan ka iti panggadam. Ah, Adda nagbayad iti utang na kanyak. Kat napanunot ko ti gumatang iti washing machine. Kan usaram nga aglaba. manang? Total, makilablaba kamot laangan. Kan adun ti sukim. Agawat ka laangan iti balayo iti labaam. Ay na, nagdakkel a washing machine ti ginatang ni Manang Syuning, lakay. Nagado ti malabaan na. Wen nga rod, bakit? Nagado ti umayagpalaba di ti balay. Nanamay kan ngaglaba. Agyaman ako na ka ni Manang Suning. No idi kat uyawan nak. Ita, saanan? Ta libren alabaak dagiti mureng na. Kastala ti biyag. Awan ti pilpilyan at trabaho ako nada. Uray no lalaki ka, tanalaing kamot nga aglaba. Kinapudno na, bakit? Sa anak ita na mapukawan iti pangganan. Gusto lang ti inaramid ko. Ta sa anak ang nagpili iti trabaho. Manalpas dagiti lalabaan ta. Adamanin pa panak apakitang danan nga agdalos itarubayan na. Anadamot ti salunat mo, lakay. Amanog sakit kamot iti day tangar aramidom. Di ka kadi madanagan. Kabailak na ito nga aramideg. Dati napatag. At alat ta maipaunag ataraon. Nala, sikalat ta ti makaam mo, lakay. Tulungan nak tumutan na agbalnaw, ah. Iti kasta, daras amalpas ti trabaho. Wen lakay, di ka madanagan. Kasta la ti biyag, andang. Santang agpili ti panggadan, tapno saan ta amabisinan. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka agpili iti trabaho, no ti tiyan ti agal buroto. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!